abazaga ndetse n'ingabo za leta no bagendaga bagurukiza indege za drone zikajya kurasa mu mujyi wa Rubaye. Ako umusozi rero wamaze kwigarurirwa n'ingane za Sarambwe. Kandi iyo uri ku umusozi wa Kalvariyo uba ureba Gatoyi ndetse na za Kinigi hafi aho ngaho iyo wahagaze. Ubwo byahise bihindura iki kugeza ubu? Kugeza maginga nuko ubu ngubu AFSM 23 kuri ubu ngubu nuko irimo kugenzura n'ubundi ako gace ndetse ikagenzura na za mahanga. Yego. Yego. Bivuze ngo biraza kugira icyo bifasha abagwanyi ba AFSM 23 kuko birabaraza gutaragira n'ubundi muri Gatoyi buryo buboroheye. Yego. Ndetse na za Kinigi. Igihari nuko kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kugirangirana n'ubundi migambi ifite ku ntare za Sarambwe bishobora kurangana n'ubundi bibaye bibi cyane. Bibi gute nyine? Bibi kuko nukuvuga ngo niba bahongeza Gatoyi ndetse na za Kinigi kuba babageraho n'ubundi biraza gute biborohera cyane. Kuko nukuvuga uwo musozi bariho n'ubundi kuba barimo kugenzura n'ubundi ko barasaza Gatoyi ndetse na za Kinigi biraza kubita biborohera cyane. None se kugeza uyu mirwano yihagaze ite nyirizina nyine kuri uyu munsi? Kugeza maginga ya imirwano n'ubundi rasa naho ikomeje kugenda ifata intera yo hejuru kuko kuri ubu ngubu intare za Sarambwe kuba zavanye ingabo za leta kuri uriya musozi wa Kalvariyo. N'ubundi intare za Sarambwe ntabwo ziraza kuguma kuri Kalvariyo n'ubundi zirakomeza za Gatoyi ndetse na za Kinigi. Ahiga dore ko Kinigi n'ubundi higanje abafuderi benshi cyane. Yego. None se kugeza ubu hari amakuru amaze kwandikwa ku rubuga rwa X na Laurence Kanyuka agaragaza imirambo y'abantu bapfuye, inka, ndetse agaragaza ko ari ibiri gukorwa na FARDC, aho yagize ati ibyaha bimwe na bimwe by'ubugome kandi biteye ubwoba ubutegetsi bwa Kinshasa bukora buri gihe iyo butangije intambara rusange byongeye kugaragaramo urugomo rukabije. Kuri uyu wa kane ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2026 ahagana saa 4:15 z'umugoroba ingabo z'igihugu ingabo z'ibihugu bihuriye ku mugambi n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane FDLR zinje mu bice byitwa GTN muri Mweso mu kugerageza urugomo rudasobanutse. Izi ngabo zishe inka 19 zica 15 zakomeretse ndetse zikaba zabigize nkana bikaba byangije imiyoro y'abaturage ndetse bitera n'ubwo abaturage bikaba rero ibi ari guhana rusange no guhonyora ubukungu. Ikibabaje kurushaho nuko barashe umukobwa w'imyaka 19 w'inzirakarengane wo muri Kicanga wahise upfa. Nyuma y'ibingibi yahise hakurikiraho iki? Ni ubutumwa bwanditswe na Laurence Kanyuka akaba rero abwanditse kuri uyu munsi wa gatanu agaragaza ibyabayeje. Nyuma yaha muri ibi bice bya beremo imirwano bya Kicanga bihagaze gute n'ahandi hatandukanye? Kugeza maginga ya muri iki gitondo nuko bamwe kugwara abamotari kuri ubu ngubu nabashije kuba navugana nabo mbabaza uko haramutse. Yego. Kugeza maginga ya nuko igikuba cyakitse by'umwihariko ku baturage n'ubundi bari batuye muri biro bice bya Kicanga kuko kuri ubu ngubu bari basa naho bari bamaze iminsi yose n'iminsi yewe n'amezi basa naho bafite umutekano. Kuri ubu ngubu barimo gutekereza yuko n'ubundi isaha ku isaha leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza biriya bitero n'ubundi ibyo ikomeje kwanga n'ubundi igaba mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ndetse kongeraho na Kicanga. Yego. Biragaragara yuko isaha ku isaha n'ubundi intambara n'ubundi yakomeza bityo abaturage n'ubundi bagakomeza kugenda n'ubundi bahunga berekeza mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byo muri Nord Kivu ndavuga mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ukongeraho na za Rucuro kuko kuri ubu ngubu biragaragara ko yewe intare za Sarambwe nazo
zambariye urugamba, kuko kuri ubu ngubu niba leta iratangaje ko yemeye agahenge, ariko ako gahenge kakaba gakomeje kurana n'ubundi kangizwa n'ingabo za leta, nuko kuri ubu ngubu imirwano n'ubundi iraza gusa naho ikomeza, dore ko M23 yo yakomeje ivuga ko ishaka kuba noneho yarwana n'ubundi ikagira Kinshasa, bityo bagaherika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo, dore ko yakomeje kunagaragaza ko abanyamerika kuri ubu ngubu basa naho bakomeje kuina n'ubundi bamushyigikira. Yego, kuko mu by'ukuri niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo bwasinye amasezerano y'uko amabuye ya Nord Kivu, ndavuga by'umwihariko za Rubaya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ndetse na za Warikare, kuko ndagira ngo dusobanurire abadukurikiye yuko kuri ubu ngubu hari amabuye y'agaciro aherereye muri Warikare yitwa Orphan, kuri ubu ngubu acukurwa na Canada, kuko Canada nayo iherereye za Warikare. Ni ukuvuga aya mabuye aherereye Warikare, urumva yuko niba abanyamerika baraza n'ubundi gucukura muri biriya bice ndetse bakaza bagacukura na za Rubaya, murumva yuko mu by'ukuri abanyamerika ndetse na Canada kuri ubu ngubu ntabwo baraza kubyumva kimwe, dore ko Trump n'ubundi akomeje kugenda yifuza yuko Canada nayo yaba intara ya 51 kugira ngo barebe yuko n'ubundi hayoborwa na Perezida Donald Trump. Canada ikagaragaza yuko ibyo ngibyo itabikozwa, kuko urumva yuko niba abanyamerika baraza kwerekeza muri Warikare gucukura ayo mabuye y'agaciro, kuri ubu ngubu icyaza guhita gikurikiraho nuko n'ubundi haraza kuba imirwano hagati ya Canada ndetse n'abanyamerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Warikare, bapfa ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bapfa ibirombe by'amabuye y'agaciro. Kaya tugarutse kubirebana n'abacancuro, abacancuro w'izindi update kuri bo nize kugeza ubu ko bakomeje kugenda bavugwa no muri bikorwa byo kongera gutuma imirwano ikomera. Kugeza amagingo ya abacancuro tubagarutseho, abacancuro nuko kuri ubu ngubu icyo bakomeje kurinda bakora ni ugutoza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako bakomeje kurinda n'ubundi bagurutsa ziriya ndege za drone zikomeje kugenda zirasa mu baturage buhumyi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ko bamwe mu baturage n'ubundi bakomeje kugenda bapfa bazira akarengana n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi gakorwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Naho abahunga byo bihagaze gute kugeza ubu? Abahunga amaginga ya basa naho babayeho mu buzima bubi cyane, kuko bari kujya bagahunga nta kintu na kimwe bahunganye, bityo bigatuma babaho mu buzima butari bwiza cyane, dore ko kuri ubu ngubu abari kujya bahunga bagasiga ibyabo, maze abazarendo n'ubundi bagahita ko babijyamo, bagahita babinyaga abaturage, bamwe n'ubundi bakakomeza kuza n'ubundi banyagirwa n'imvura. Muzi neza ko ibi turimo kuri ubu ngubu ni ibihe by'imvura, abaturage n'ubundi batuye hirya no hino za Rucuru ndetse na za Masisi, muzi neza ko batunzwe no kuba bahinga. Kuri ubu ngubu rero bagiye bahunga, nta kintu na kimwe bagiye bahungana, kandi nta n'ubutabazi bw'ibanze n'ubundi bakomeje kugenda bahabwa, kuko n'ubundi bagiye bahunga n'ubundi muri iniyo zikomeje kugenda n'ubundi ziyoborwa n'ingabo za leta. Yego, naho kubirebana n'impinduka 23 yo yakoze nyuma yuko irashweho bikomeye, bahinduye iki kugeza ubu? Kugeza amagingo bahinduye uburyo bw'imirwanire, kuko nivuga uburyo bw'imirwanire niba kuba babuhinduye uburyo babuhinduyemo, kuri ubu ngubu nuko bagendaga ku rugamba basa naho batwaye amatelefone. Kuri ubu ngubu amatelefone bakujya bajya ku rugamba bazambuwe, bazisize aho bagiye bakuba n'ubundi bategura n'ubundi operasiyo yo kuba bagaba ibitero ku ngabo za leta. Yego, ndetse yewe n'ikindi biragaragara ko n'ubundi bafite imbaraga zidasanzwe, kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko bari gusa naho n'ubundi birwanaho, nyuma y'uko leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko kuba idashaka agahenge n'ubundi kari karatangajwe na leta ya Qatar mu masezerano n'ubundi yari yarasinywe. Kuri ubu ngubu rero nuko bari kurwana kugira ngo n'ubundi barebe ko bahasha ibyo bitero n'ubundi bya hato na hato byari bikomeje kugenda n'ubundi bigabwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Ndatemera bwana munyamakuru, ngerageza kugera aho isanganya ryabiri ry'iraswa rya leta na Colonel Wiringoma. Yego, mu by'ukuri ahantu yarasiwe n'ubundi hari igikorwa nakwita ko ari igikorwa remezo n'ubundi cyo kugira ngo begereze abaturage n'ubundi banki, kuko harimo hubakwa banki, kandi bikagaragara kuko amashusho ibyo niboneye n'amaso yanjye
nuko iyo banki n'ubundi yasenywe n'amabombe n'ubundi yagendaga aterwa n'iyo drone n'ubundi yaje kubumbariza hariya mu gace ka Rubaya. Bamwe mu baturage rero batuye muri Rubaya n'ubundi uziko abenshi bajya muri kara gace bitewe n'ibikorwa bajyanywe n'ibikorwa by'ubucukuzi bwo mu mayagaciro ndetse n'ubucuruzi bigiye butandukanye. Kuri ubu ngubu abenshi batangiye kugenda bakuramo akabo karenge cyangwa se bazinga ibyabo bava mu mujyi wa Rubaya berekeza mu bindi bice n'ubundi bigiye bitandukanye, kuko n'ubundi bikunze kugenda bigaragara ko isaha ku isaha n'ubundi hakongera hakaba haraswa amabombe agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu harabona agiye mpura nabo ngahurira nabo za Kabashumba, bamwe bateze amamoto bigaragara ko bagiye ko batazongera n'ubundi kuba bagaruka n'ubundi mu mujyi wa Rubaya igihe itumanaho ritari ryahagaruka, cyangwa se igihe n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarikiye ibikorwa n'ubundi by'ubushotoranyi by'umwihariko ku barwanyi b'intare za Saramwe. Kuri ubu ngubu abenshi bagiye basa n'aho bava muri icyo gice n'ubundi basa n'aho bagenda. Ikindi gihari gikomeje kugenda kigarukwaho na benshi mu by'ukuri ni ukuba iyicwa rya Liyetona Koloneli W'Ingoma. Bamwe na bamwe ntago bari kurivugaho rumwe, hari bamwe batangiye kugenda basa n'aho bavuga yuko rwose kuri bamwe biraza gusa naho bibacamo igikuba gikomeye cyane. Abandi bakavuga ko kubera Imana n'ubundi byose biraza gushoboka, n'ubundi abarwanyi ba M23 n'ubundi bakareba ko n'ubundi barakomeza kugenda bavansa, bakareba ko basanganira aho umwanzi akomeje kugenda n'ubundi aturuka, ndetse yewe abandi bakagaragaza ko mu by'ukuri iyicwa rya Liyetona Koloneli W'Ingoma riraza gutuma n'ubundi M23 isa naho ngiraza gusa naho itsindwa. Bamwe bakavuga ko yego uriya Koloneli Gaceri wari kumwe ndavuga na Liyetona Koloneli W'Ingoma, bakavuga ko nawe ngashobora kuba yarakomeretse, ariko kuri ubu ngubu igihari amakuru nge mpabwa n'ubundi n'intare za Saramwe kuri bamwe twabashije kuba twaganira nuko bambye yuko Koloneli Gaceri kuri ubu ngubu ari muzima. Bagerageje no kunsobanura ko Koloneli Gaceri ari mukuru wa Erasto, ndavuga guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Yego, bavuze ko rwose kwakomeye cyane, ko hari rwose ko nta n'ikibazo yigeze ahura nacyo, kuko hari bamwe bagiye bavuga ko nawe ngashobora kuba yarakomeretse bikomeye, ndetse bakavuga ko na General Makenga nawe kwari uko, ariko mu by'ukuri siko biri. Ukuri guhari ni ukuhe? Ukuri guhari ngo nuko bakomeye cyane kandi bagikomeje ibikorwa n'ubundi byo kugira ngo bitegure urugamba, ndetse no kuba bahashya aho mwanze n'ubundi akomeje kugenda aturuka. Naho kubirebana no gucunga umutekano, ese ntabwo bafite ko n'Igoma bashobora kuza kuba basanga bakaba barasa? Erega bwana munyamakuru, impamvu kiriya gikorwa cyabaye ku wa kabiri mu rukerera cyo kuba n'ubundi bazana iriya drone ntibamenye ahantu yaturutse. Yego, mu by'ukuri biravugwa ko ikintu gihari nge ku makuru n'ubundi nge nagerageje kuba natohoza, bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bajoininga abarwanyi ba M23, harimo bamwe bagiye batanga amakuru kuko Liyetona Koloneli W'Ingoma abenshi muri bo harimo bamwe bagendaga bamucungira umutekano, maze Liyetona W'Ingoma bitewe n'uburyo yagendaga abisanzuraho bigatuma n'ubundi bagenda bahana amakuru. Kandi mu by'ukuri bari abacancuro b'Abanyayisiraheli, iyo ubahaye amakuru bahita bamenya aho uherereye, ndetse yewe n'uwo muri kumwe ndetse na gahunda ufite. Bityo bikaba byaratumye n'ubundi basa naho bahita bataka bajya kubumbariza n'ubundi ahantu Liyetona Koloneli W'Ingoma ahantu yaraherereye. Kuri ubu ngubu rero igihari, ibikorwa bihari ni uko bamwe mu basirikare bakomeye cyane n'ubundi b'intare za Saramwe kuri ubu ngubu igihari ni uko nabo basa naho baraza gushyiraho amabwiriza mashya yo kuba basa naho bari bategura urugamba. Icyo ngicyo nicyo gihari, kandi bakanavuga ko bya bindi byo kuba babona umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kugira ngo aze abajoyininga, bazajya bakora ibishoboka byose maze barebe ko bamwikiza cyangwa se barebe ko bamufunga, maze nabe yakongera kuba yasubira mu bikorwa by'intare za Saramwe kugeza igihe ubwumvikane n'ubundi bushobora kuba bwaboneka ku mpande zombi. Byagaragaye ko bamwe baza ari abagambanyi.
bamwe akenshi rwose baza ari abagambanyi bikomeye cyane, dore ko yewe na bamwe intare za Sarambwe zatangaje bamwe inama nge nagiye numva, kuko nagiye ntera icyumvirizo hirya no hino, bagiye bavuga ko mu by'ukuri baraza gukora ibishoboka byose nabo igihe baherekejemo umukuru wabo bagomba kuzajya babambara amatelefone maze bakaza kuzibasubiza igihe n'ubundi bavuye muri operasiyo, kugira ngo birinde kuba bagambanirwa cyangwa se haba gutanga amakuru. Yego rwose. Dukomeje rero n'andi makuru bwana akaba reka dukomoze ku bya Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yongeye gushyira intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muzo yahagaritse hirya no hino ku isi. Ari mu ijambo yagejeje ku banyamerika ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2026, aho Trump yavuze ko yashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu kuva yajya ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize, anahagarika intambara 8. Yagize ati, nahagaritse intambara 8 muri Cambodia, ntibishimishije Cambodia na Thailand, Pakistan n'Ubuhinde. Yashoboraga kuba intambara y'intwaro kirimbuzi. Abantu miliyoni 35 bavuze ko minisitiri w'intebe wa Pakistan yari gupfa iyo ntagoboka. Trump yavuze ko yahagaritse intambara ya Kosovo na Serbia, ya Israel na Iran, ya Kongo n'u Rwanda. Birumvikana ni intambara yo muri Gaza ikomeje ku muvuduko muke, kandi ndagira ngo nshimire Steve Witford na Gerard kubw'ubufatanye. Ni mu gihe rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhangana bikomeye n'umutwe wa M23 bitandukanye. Rero n'ibyo Donald Trump avuga ari nabyo rero ukaba ugiye gukomeza utubwira ukatujyana ku zindi akisi naho ukaduha izindi update. Ahandi rero uretse aho muri ibyo bice watubwiye, ahandi kuri ubu hari ihungabana ry'umutekano nihe? Mu by'ukuri bwana munyamakuru, tugarutse kuri ibyo Donald Trump yatangaje. Mu by'ukuri Donald Trump arasa naho akomeje kugenda yirengagiza ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ku by'umwihariko muri Kivu zombi, kuko by'umwihariko ngendagaruka muri Nord Kivu aho njye mherereye, kuko ntabwo nzi ibya Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda hakorwa ibikorwa by'ubushotoranyi, kandi bikagaragara ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko yasinye amasezerano i Washington ikumva yuko mu by'ukuri ibitero n'ubundi yagenda igaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ko n'ubundi ntacyo bivuze, ko n'ubundi intare za Sarambwe niyo zakomeza kugenda n'ubundi zigira amahanga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda isa naho iyica amasezerano n'ubundi ko ntacyo byakora, kuko amasezerano n'ubundi basinye nayo kujya n'ubundi gucukura ibirombe by'amabuye y'agaciro by'umwihariko mu mujyi wa Rubaya, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Kuri ubu ngubu rero igihari mu by'ukuri nuko ndavuga leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga Donald Trump akomeje kugenda yirengagiza ibyo ngibyo, kandi mu by'ukuri bamwe mu baturage bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Kuri ubu ngubu rero hari bamwe nakomeje kugenda numva bavuga ko mu by'ukuri kuba ari amasezerano yarabaye aribyo byahaye avantage ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi kugira ngo bakomeze kugenda bagaba ibitero bikomeye ku ntare za Sarambwe, by'umwihariko muri Rubaya ndetse no mu bindi bice yewe basa naho n'ubundi bashize ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomeje kandi muri akisi zigiye zitandukanye, nuko kuri ubu ngubu hari imirwano bamwe babashije kumva yuko bakomeje kugenda babikurikirana, ngo imirwano ikomeje kugenda n'ubundi isatira Warikare, aho kuri ubu ngubu rwose ngo bigaragara ko aba bazarendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ngo biteguye rwose kuba bakwataka kugira ngo barebe ko bahashya abarwanyi bose M23. Yego. Dukomeje n'andi makuru ku birebana n'abaturage bahunga bazigoma, bari kwakirwa gutyo, kuko dufite amakuru ko hari abari kuva muri Masisi bari kuzigoma. Abaturage bwana munyamakuru bakomeje kugenda bahunga kuri ubu ngubu, n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bakirwa, kuko n'ubundi barimo kugenda bava muri niyo za M23 berekeza n'ubundi muri niyo zabo, n'ubundi dore ko aribo bakomeje kugenda n'ubundi bagenza biriya bice.
kuri ubu barimo kugenda bakirwa neza, gusa ko igihari n'abaturage bakomeje kugenda bahunga bava muri Nyamaboko berekeza n'ubundi mu bindi bice bikomeje kugenda bigenzurwa n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ngabo nibo bakomeje kugenda n'ubundi bahura n'akaga gakomeye. Yego Kabaye, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere so ndasabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.